E metia ana ko te Māori kāraru I nā ka whai te kāwanatanga I tētahi whakaaro, ki te whiu I te hunga, kāore I te utu I a rātou whaina huarahi. E 250 miliona tāra neke atu te rahi o ngā moni whaina I kohia e te manatū ture mai I te hunga hautu waka I te tau ko pahure. The new package of enforcement measures is aimed to even enhance the court's collection capacity. So it's pretty important. Ko te whakapona a Serena Nicholson o te rōpū pena pūtea whānau o te awa kairangi. E kore e tae e te nuinga o te hunga kua roake e kohi ana I te penihana, kore mahi. Wā rātou whaina, te utu. Kare aha kia rātou e kai te whai penihana no te mea te penihana kai te kare te penihana kua neke I te rātau, I tēnei tau hoki. Te tikanga o te ture hau a te kāwanatanga hei tā te minita mō ngā take kōtia Georgina te heuheu, he whakakoekoea ki ngā kaupapa kohikohi a ngā kōti I ngā whaina a ngā kaihautu waka. Me te whakaatu ki a rātau, e tahi atu hona hei whāinga mā rātau, mena kei te uawa mō rātau ki te utu wā rātau nama. It affects a lot of New Zealanders, and we want New Zealanders to pay their fines. And for those who are troublesome, we've got new measures coming in, like stopping licences, taking licences, stop order licences. Kei te whānako rātau, e tahi moni I roto I o rātau moni mai haere ki te tiki kai. Koina, no te mea kare he nuku atu o tērā I roto I tēnei kāwana, mō rātau kai roto I nā penihana I nāia nei. Kei mua te pire hau mō ngā kōti me te hunga hara I te whare pare mata inaia nei. Ko te whakapuna a te minita, ka whakaturia a ngā wiki e heke mai nei. Joe Glenn, Te Karere.